Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum ya Syekhul Kabir. Subhanallah, subhanallah. Waalaikumsalam ya Syekhul Azim. Akatina apa Syekh Cepon mor depan jenengan ekere makaji betengah lombang apalagi Alfia. Alhamdulillah Syekh, insyaallah sekejap mangkat ni om tuana semoga lancar perjalanan. Engki Syekh, beten kaulah cuma bisanya bom tua. Muka-muka lancar dalam perjalanan. Beten kaulah nyun pamit kena sekejaki beda perkomporan serang para muhibbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik belas kanan imam. Cik sangkan selago pupaan ki odin. Lah magi kudu budun padun ro melas ki. Sangkulan ditangkut teh. Are pola seken ijuwe lepoin. Reng tua ki odin tak bisa yang lelaki. Apa kakak ni? Apa boy kakek pas kan ngamuk ketok. Emak ki buruan semati kak. Kakek pas tak tikambu sila kau ngamuk. Lu le, kakek jelek urusan tentang urusan. Aja pancan kau. Kakek pada nambah mak seki odin. Urusan tentang urusan. Kini ngaki. Sepatu je. Betul kak. Kakek bakun urusan nasi kau. Kakek lek setiap urusan tentang urusan. Patek je, pada ben mak ongku, mak lah mate ki kente budun. Cek sangat mak lambok cakang alako. Odi tak adanya sangat ria. Oleh berempat hari jong pupan si tompes. Belum ngaren laan, malam atau keton. Ya mun nga pupan ka kira jong lebih fokus tompes boy. Mage odi tak hun nebe den yo sai ka orang jong. Bukti na jong juga kala melas tibi sedih. Duh tahu kok bah dem mak Arya. Ya, lu engkau acuan le sangkulan ditangkut tere, dek remah. Jak ko tak melihat jong. Kebayapong la ngaji yang ko mungka di neman kaki kadin ternyata neman kaki tanda ko cermat upaan kaki jejak senggano dengan to Yo wis lah kok hik mulia. Ku tak iya. Ku tak tang ring tuwa sejak kau cain ki guru. Engkau mi panang-nang. Latif, ya boleh jong. La ilaha illallah. La
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kakek siapa? Sengkok tokang kaki datang mati orang. Siapa saya bocor akhir rahasia ya? Gempang ikan di Allah apa yang petunjuk dek ke bulan. Setia kaki bingkok ya cekeh kejalan Allah mayu atau bet. Mi lancang kakek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang alakun kebajikan manfaat abali keben TV. Ben boleh orang alaku kecubaan dia mudarat abali keben TV. Mayu kaki bingkok ya cek kecerian Allah. Keniseren orang tua kaki semate. Kakek siapa sebenarnya? Ini bah bisa tahu sekapin. Amo lain tanya yang tua semate. Sampai kok mati orang. Perloh ipa sengak boleh bi sengkok bahwa gempang ikan di Allah apa yang petunjuk dek kebulan. Keniseren yang tua kaki. Doa akhir yang tua kaki sebedah dalam kubur. Ben boleh ambuin kelakuan tak percuk bi kaki kelaku. Ya Allah, pasera orang saya kira maki di abdinya. Sehingga abdinya bisa sadar ya. Kami, keluarga besar, Gas Bangi mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.